ku munsi w'ejo rero nibwo nabagejeho inkuru ya Bojana Coulibaly umwe mu basesenguzi bakomeje kugenda bagezaho abantu ibikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko umujyi wa Uvira nyuma yaho AFC M23 imaze kuva mu mujyi wa Uvira, ubwicanyi bugatangira, abantu bagatangira guhunga nk'uko twakomeje kugenda tubagezaho ndetse n'amavideo atandukanye mukomeje kugenda muyabona ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Biteye ubwoba rero aho imiryango igera kuri 260 y'abatutsi b'abanyamurenge igizwe n'abagabo, abagore n'abana barenga igihumbi yahunze Uvira kubera ihohoterwa rigamije by'umwihariko abagize uwo muryango, rikozwe n'ihuriro rya Kinshasa ryongeye gufata uwo mujyi rigizwe n'ingabo za FARDC, imitwe ya Wazalendo na FDLR muri Uvira. Mbibutse ko iyi FDLR igizwe ahanini n'abasize bahekuye u Rwanda mu 1994 aho basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda bakayikomereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bavuga ko bagomba kurimbura abatutsi nk'uko babitangije. Tugiye kugaruka rero ku nkuru ikomeye cyane cyangwa ku bimenyetso bifatika byatanzwe na Bojana Coulibaly nk'uko twamubagejeho ku munsi w'ejo ubwo yasubizaga umunyamakuru wo muri Kongo witwa Stanley Bujakera, umunyamakuru mumaze kumenyera w'ibinyamakuru mpuzamahanga nka Jeune Afrique ndetse n'ibindi binyamakuru bitandukanye, aho yise igikorwa cyabaye cyo kuba ingabo za FARDC Wazalendo bagaruka mu mujyi wa Uvira ko ari ubutegetsi bw'igihugu bwongeye gusubizwaho. Bimeze bite rero? Reka tugaruke ku byatangajwe n'uyu Bojana Coulibaly. Yagize ati icyo Stanley Bujakera yita hano ko ari ubutegetsi bw'igihugu bwongeye gusubizwaho nk'uko abivuga Uvira nyuma y'uko AFC M23 ihavuye ni ibi bikurikira. Icyambere yavuze gukomeza kubaho ku ruhande rwa guverinoma ya Tshisekedi kw'ingabo zifatwa nk'izakoze jenoside FDLR n'ubuyobozi bwazo bubangikanye bushingiye ku ngengabitekerezo ya jenoside imaze imyaka 30 mu burasirazuba bwa Kongo. Icya kabiri ku iterambere, imihanda, serivisi zibanze n'uburyo bwo kwibeshaho mu gihugu gifite umutungo kamere n'abantu benshi. Icya gatatu ruswa iri hose. Icya kane kubura amashanyarazi mu bice byinshi by'igihugu cyane cyane ikibumba muri Rucuru kugeza muri 2025 aho AFC M23 ariyo iherutse gushyiraho amashanyarazi kayaha abaturage. Ikindi ni ugusahura amabuye y'agaciro afite agaciro ka za miliyari z'amadolari muri Katanga, bigakorwa ku nyungu z'umuryango wa mbere ku butegetsi, no kuvana umuryango w'umukuru w'igihugu, bigakorerwa ku gihombo cy'abaturage bose ba Kongo. Ikindi ni ukwiyongera kw'imitwe yitwaje intwaro no guha intwara abasivile bashishikarizwa urwango n'ivangura rishingiye ku moko, bakifashisha abana nk'abasirikare. Ikindi ni ugukomeza kubaho uko imitwe ya ADF na Kodeko ndetse n'inkunga bakaba bayihabwa na guverinoma ya Chilombo muri Ituri, aho buri mwaka hicwa ibihumbi by'abanyekongo. Ikindi gukomeza kubaho kw'impunzi z'abanyekongo hafi miliyoni imwe mu nkambi z'impunzi muri Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania no hirya no hino ku isi bimaze imyaka 30. Ikindi kudahana abagize uruhare mu kwica abantu ku mugaragaro no mu bikorwa bya kinyamaswa birimo kurya abantu bikorerwa abanyekongo bazizwa inkomoko yabo cyangwa isura yabo uko bavutse. Ikindi ni ukudahana ibikorwa byo gufata ku ngufu bikorwa n'ingabo z'igisirikare n'iza polisi ya Kongo. Ikindi yavuze ni ugufata abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko no kubakorera iyicarubozo ku bihumbi by'abanyekongo. Hari ikindi avuga yita imimerere mibi kandi idahuye n'ibyo abanyekongo bakwiye kubamo, by'umwihariko muri gereza, ibyo Stanley Bujakera ubwe yiboneye ariko agahitamo kubihisha. Hari ugukoresha abacancuro, abamilisenere binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga, bikagaragaza mu buryo bweruye gukomeza politiki ishingiye ku ivanguramoko rya gikoroni ndetse n'imiziririzo ya gikoroni mu miyoborere y'igihugu. Ikindi ni ukubura burundu ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo muri Kongo mu bice bigenzurwa na Kinshasa. Ikimenyetso kikaba ari uko abanyamakuru bose ubu bari mu buhungiro, bahigwa, bafungwa cyangwa bakicwa. Hakaba gutoteza mu buryo bwa gahunda cyangwa bwateguwe abanyamurenge muri wo plateau no muri Uvira. Hakaba uburiganye mu matora no kubura ibarura ry'abaturage, bityo no kubura impapuro
ndangamuntu n'ikarita z'itora. Ibyo nk'uko mubizi ntabwo bibaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi Bojana Coulibaly yagarutseho abwira Stani Bujakera ngo ni imvugo z'urwango nk'igenamigambi rya leta ya Kinshasa zigamije amoko n'imiryango imwe n'imwe yitwa abanyamahanga, abahemu, abarozi cyangwa ubumara, kurasa mu buryo budatoranya mu bice bituwe n'abaturage no kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano, gusenya ku bushake inzira zose z'amahoro zimaze imyaka irenga 15 n'ibindi byinshi. Urutonde ngo ni rurerure. Ibi rero nk'uko mubyumvira ni byatangajwe na Bojana Coulibaly ubwo yasubizaga Stani Bujakera, uravuze ko inzego za leta zigiye gusubirwaho inzego za leta zemewe, izo yita inzego za leta nyine ya Kinshasa, by'umwihariko muri Uvira. Ibiri kubera muri Uvira isi yose iri kubireba, biteye ubwoba. Amahanga yacecetse ntabwo ari kubivugaho, ariko biteye ubwoba, birakomeye cyane. Ariko ababikurikiranira hafi bari kugaragaza ko iki ari igitego gikomeye cyane gikomeje kuba, aho AFC M23 ikomeje kugenda ikubita inshuro Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yaba mu gisirikare ndetse na diplomasi, kubera amakuru akomeye cyane yagiye hanze agaragaza uburyo AFC M23 yabonye amakuru mbere yuko ibi byose ibikora, mbere yuko iva muri Uvira. Abantu benshi bakomeje kubabara cyane bitewe n'ibiri kubera muri Uvira, ariko reka mbabwire amwe mu makuru yangezeho akomeye cyane kandi y'ingenzi. Bagize bati mwabonye uburyo AFC M23 yatamaje leta ya Kinshasa. Hari amakuru y'ibanga AFC M23 yabonye uvuye muri Togo ubwo Tshisekedi yagiragayo uruzinduko, yabwiye perezida wa Togo ko ashaka kwikura mu masezerano ya Washington na Doha, kuko ngo nta gitutu bashyira kuri M23 ngo ahubwo we arashaka kurasa M23 akayitsinda bikarangira. Aya makuru M23 yaje kuyabona nayo, noneho ihita yihutisha amasezerano ya Doha na Washington. Ubu tuvugana nta musirikare wa M23 uri muri Uvira, bibereye mu nkengero za Uvira bayivuyemo, none akavuyo kabaye kenshi cyane, gusahura, guhohotera abaturage n'ibindi. Nibyo Wazalendo, Abarundi na FDL bahise bakora bakimara kwigarurira Uvira cyangwa bakimara gusubira muri Uvira. Igihari ni kimwe, Doha na Washington baraza kubona ko Tshisekedi Chilombo nta bubasha afite, maze AFC M23 ikomeze igarura umutekano. Ibindi bizakurikira nta gusubira inyuma na rimwe bizabaho. Aya ni amakuru y'ibanga akomeye cyane yangezeho avuga ku bijyanye n'umujyi wa Uvira, ibikomeje kubera muri Uvira, dore ko abantu benshi bakurikiranira M23 hafi bavuga ko babajwe bikomeye cyane no kubona M23 yafashe iki cyemezo cyo kumvira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iki cyemezo cyo kumvira imiryango mpuzamahanga ikava muri Uvira, ndetse M23 ikaba yari yamaze kuvuga ko umujyi wa Uvira iwusize mu maboko ya Loni, aho ingabo za MONUSCO arizo zigomba kuza zikarinda abaturage muri Uvira. Ibyo ntibyigeze biba, no kuvuga ko M23 yamaze gutamaza imiryango mpuzamahanga ndetse na leta ya Kinshasa muri iki gikorwa gikomeye cyane cya diplomasi, ndetse n'igikorwa gikomeye cyane cya gisirikare cyo kuba basubiye inyuma. Ubu imiryango igera kuri 260 y'abatutsi b'abanyamurenge igizwe n'abagabo, abagore n'abana barenga 1000 yahunze Uvira kubera ihohoterwa rigamije by'umwihariko abagize uwo muryango cyangwa ubwo bwoko. Bikaba rero byakozwe n'ihuriro rya Kinshasa ryongeye gufata uwo mujyi, rigizwe n'ingabo za FARDC, imitwe ya Wazalendo na FDLR muri Uvira. Ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu biteye ubwoba biri kubera muri Uvira, aho ubu ngubu isi yose iri kureba, kuko amavideo yo akomeje kujya hanze imwe ku yindi, gake gake abantu bibaza bati M23 yagiye gutabara abaturage. Turaza gukomeza rero kubakurikiranira iby'iyi nkuru, mukomeze mane natwe mube hafi y'amakuru yacu, ubundi amakuru yose akomeze kubageraho 5 kuri 5. Ndabakunda cyane, muri abagaciro.